si jahat litibas dalanku kebenem. Malam kala di erna leman Tuhan, ia pengharapan fitu Haleluya, haleluya, haleluya. Marialah ukurnu dengan surak-surak lahibas paksa sienina Tuhan. Merkitekeun pemeresi belin isikatkeun man bandu i surga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan raskam, janah raskam kabeh. Edama berita si meriah rikutken Lukas, imuliakan me Tuhan. Ngincuah Yesus ras rasul-rasul grina. Jenari ngadi ia ibas ingan si kendit. Ije litka piga-piga ajar-ajar nasi deban, ras terem jelma reh ibelang-belang daerah Judea, ras i Jerusalem nari. Bagepe ikuta Tirus, ras Sidon nari i tepi lawit. Kenca bagai ipernahan Yesus ajar-ajarna jenari nina. Ketuahan mekam o kalak musil, sabab man bandu me kini rajan di bata. Ketuahan kam si melihe genduari, sabab ibesuri mekam. Ketuahan kam si tangis genduari, sabab tawa mekam pagi. Ketuahan kam adi segat ate kalak kam, janah itulah dengan iisak-isakken ras ikataken nakam jahat arkiteken anak manusia si isuruh di bata. Meriahlah ukurdu dengan ersurak-suraklah ibas paksa si arkiteken pemere simbelin isikapken man bandu isurga. Sabab nini nape nai bagai perbahanan na man nabi-nabi. Tapi cilaka mekam kalak bayak, sabab enggo ialo kendu kepuasan ibas geluhdu. Cilaka mekam si besur genduari, sabab melihe kam pagi. Cilaka mekam si tawa genduari, sabab ceda atendu dengan tangis kam pagi. Cilaka mekam adi kerina kalak muji kam, sabab nini nape nai bagai perbahanan na man nabi-nabi perguak. Malam kelate galaksi megikan kata Tuhan dengan menjingkat dalam kencan. Kata duwe mekap dalan, si benar ras geluh kami. Upah i surga. Meriah ukur ras mengkah atelah, sabab belin me upah ndu i surga. Bapa nande turang dengan senina, alu ngatakan jelma si musil lumben ngandung
itembehi selaku si meriah ukur, Yesus mutar balikkan antusen karena keriahan ukur. Bas pustaka si badia jalma musil dat kelebihan. Tuhan ringan ipihak kalak masyarakat sebagai rupana ikatakan kalak si meriah ukur labo arkiteken kalak musil lumben ras mekelesa, tapi arkiteken kalak perajangken kini rajan di bata sila banci ibandingkan alu kaipe kalak sila perajangkan kaipe mesunah ngendesken geluhna kempak di bata. Ikatakan Jeremia kalak si ipasu-pasu, sabab kalak ngasamken ras cibalken pengarapenna kempak Tuhan. Di bata jine dungi kemusilan alu kerehenan. Jelma bayak besur ras tawa-tawa ikatakan cilaka labor kiteken perajangkan erta, tapi kiteken kini bayakan dijadikan selaku tujun ras jaminan geluhna. Ia perajangkan kerina sini perlu kena kiteken sie lah diateina karena kini rajan di bata. Ia kapna bancing ngurus dirina ras kiteken sie la mediate nandangi kekelengan di bata. Enda kesenangan si palsu paksa jelma nandeken dirina kempak berhalam baru engkap erta. Jelma sebagai ikatakan Jeremia jelma tersumpahi yang ngendesken geluhna manusia la natap erta selaku pemere si arus ielaken khususna kempak jelma si merluken sah. Lai jadikan Yesus kemusilan si jadi ikutan. Raspe la numpahi kini bayakan selaku kejahatan. Kemusilan sini maksud Yesus emkap semangat ngandalkan Tuhan. Muas dengan metedeh nandangi kini rajang di bata. Tuhan jadi ingan pengendesan dirina, si jadi sumbul pergegeh ras pengarapan si nomor sadakenna. Jelma bayak bacir perajangkan kini rajan di bata, adi kalak la terikat ras aman alu kesimparanna. Ersurat Tuhan gelah manusia geluh senang, tapi la isurakan kita mekelesa kiteken pematangkan kini bayakan. Labo kini bayakan si jadi suka tak manusia, tapi kuga yang ngandalkan Tuhan bas geluhna. Ia Yesus si megi-megi guna pesikap mulihi erga dolatna siserta gelah lama gem kini teken kini seran tah macik tertambus kini bayakan. Alexander Agung Raja Makedonia sir kuasa rasi sehkel bayakna ertenah
kempak rina prajurina adi pagin mate ia. Bangkena itamakan ibas peti mate, tapi tanah tetap ergedang darat. Engkai gelak tetap jelma, gelak tetap jelma banci ngidah, maka raja si erkuasa rasi bayak kel bas paksa matena berkat alutan lume ras lama bakaibe. Kini rencuhan pepulung erta megati perkawani ras erbahan manusia la adil, piahna jadi jahat. Erta idarami alu ngasamken kai saja pe ras megati ngambati manusia darami praten dibata. Kata meriah ukur imaksudkan selaku gelemen ngadapi pengejaran. Kemusilan entah pe kini seran labokap si jadi tujun kegeluhan, tapi arasieme kita ras Kristus datken keselamatan. Guna mengketi kemuliaanna Yesus pe ngenanami kini seran. Paksa ngukuri keriahan ukur yajuk Yesus kita nalangi pusuh ta kempak sukat-sukat kini raja di bata. Emkap damai keleng keadilan ras keriahan ukur. Enda mesimaba kita kubas kini raja di bata. Sinyarapkan ras si tedehi kita si jadi keriahan si megencangna. Min pusuhta la mesunah idemi nandangi ertadoni enda. Tapi lalap ngarap kempak Tuhan si mereka keriahan si tuhu-tuhu kempak kerina kawanna si ngarap kempak iya. Amin.